Imaynalla kaygi kuyamasi. Kayna ñawirerqanchik imaynata Judá kuterqa Diosman. Kay libro de Génesis capítulo 49 versículo 10 nin. Mana nipi qechonqachu Judamanta bastonninta hamunan kama Diostata. Paypi tantanakonqanku aska llaqtas. Judá askata pantakorqa. Chayrayku kuterqa Diospaq llanninman. Noqanchispis kutiyatinchik imaynata Judá kuterqa. Pay anchatataq mañakorqa Diostatata bendicionninta haywananpaq. Chayrayku chiklarqa kamachikananpaq Judea llaqtamanta. Chaymanta ñawpaqman pay Diostatawan kawsarqa. Diostata kunan qillqayta munan chiqanta kawsayniykita. Kayta mañana tiyan tukuy sonqomanta sapa día. Bendiciones.